Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achiar tu civil ruata Deputy Chief Minister Puton Luyan khozol khopui chunga chung kotin tan bolhlo troi theile theilo paina tur bolhlo boma sem chuak Mizoram cha mek AIR Director General Dr. Vasuda Gupta in AIR Aizawl Station le DDK Aizawl tetloin an nathodan le mamote asoipui Union Home Minister Amit Shah chuan kumsang ni somni palia chuan India Ram State zonga NIA office om vekang ati Prime Minister Narendra Modi chuan United Kingdom Prime Minister Thar Rishi Sunak chu alom pui thu arhil Nimina khozol zaingen veng ueme hola fana bei pui thak program man chu Deputy Chief Minister Puton Luya bial tu MLA ina man puya khozol khopui chunga chung kotin tan bolhlo bom bolhlo troi theile theilo paina tur sem chuak Deputy Chief Minister chuan fana bei pui thak na chuan ra tha a chuanga ye bei sei thu le he hunatel te po fana lama zirtir tua antana bei sei thu soya rampum huwa pa fana bei pui thak ani dan te po suin Puton Luya chuan Swachh Bharat Mission chu kumnga chung kalpui ani toa ni kumatang khan Swachh Bharat Mission chu SMB chu ain tan le to ni atia SMB hian atum chu India rama cheng te pon lera in thiar omlova man in chunga zunram thierna an nei vek hi ani atibok Deputy Chief Minister chuan khozol khopuya fana bei puithak program buat sainima se ati hlotling tur chuan sarkar atanga order chuale in kai hroina pek ringot atok lova fai tur chuan ahma saberin mi thinlunga faina poimo zia le faidu na thinlung awm phot angai ani atia faina lama hian amo phurtu berle malana saber tur chu mimal tinte anni thua soya bolhlo troi theilo clear ran chu faina lama malak bul channa ani thu po soin khozol khopuin faina lama malak theina turin le malak bul lo chan to ti phui sui turin bolhlo bom in tina pek tumani ati Deputy Chief Minister hian khozol khopui chung veng rang than chua te hena bolhlo bom asema hemi nu hian veng rang asem chua turin veng tin VC te hena a hlan le ani Mizoram chunga luihum halnana dan duan chin en howin nimin khan Agriculture Minister Pusilorin sang howin Subcommittee on Draft Mizoram River Protection Bill chu apisa an thukhom Minister chuan Mizoram chunga lui omte hum halna tur dan duan mek chu voinami te chau ni lo nakin zela thang thar lo la om zu zel tur te ta na ram nuam siamnan apoimo em ani atia ahum halle von thiang limba ka tuinei sa akiam zel lo na atana hum himle ti pundan ngai tu athulani atia mihring dam kho chuana atana alova om theilo tui chu nakin thlenga hniang hnara nei theinan te he dan hi apoimo hle don ani ati The Mizoram Protection of Rivers Bill 2022 duang tur hian Deputy Chief Minister Puton Luyan Waya Committee dinania he committee hian hedan tharuang am siama duang chin turin Agriculture Minister kai hruainan Waya Subcommittee adina chu subcommittee chuan dan lam thiam te kai hruain working group adina working group ten draft an bua sai chu en ho ani nuwa line department zonga thon chua ania Line Department te hian hedan hi chip chiar taka zero chiangin an ngai dan le rotna te subcommittee aziakin an thena thukhom te hian heng an rotna te hi uluk takin an en hova siam that ngai lai te siam thain bel ngai te an bela Deputy Chief Minister kai hruai committee a an thlen le anga pom ani chuan cabinet ngai tu turin chhop chua ani anga cabinet ina pom chuan Mizoram Legislative Assembly a putlu ani don ani Nikhat cham tura ronjin All India Radio Director General le Director General News Dr. Vasuda Gupta chuan Nimin Khan Durdarsan Aizawl atloa he huna hian Durdarsan Aizawl Director News pu mangzangam to thang le Assistant Director Engineer pu Abhijit Majumdar baka DD ke staff tenen in komin DD Mizoram malak na sang baka machhop tele har sanna to te an thlen ani Puan tongin All India Radio Director General le Director General News Dr. Vasuda Gupta ihian Nimin Khan AIR Aizawl Station atloa AIR Aizawl athok tu ten mipuitana na an thodan kong sang le manrua an nei dan te Dr. Gupta hi an lo hrila pi Gupta chuan malak na tur thil thar abikin Mizoram rimoi le pi puzai te
trong le namzia chi sang sang choi kan na ruwa manna omte asoya radio manga mizo namzia le ni nate khovel pum hriata pholang tura mala turin thok tu te acha ani Dr. Gupta in AIR Aizola thok tu te akom na hian station director engineer pudiar ro puele Doordarshan Aizol director news pumang jangam to thang te po antel ani M6 le ueme tangkopin H dona konga ma anlak na atana din Zoram Harro committee chu lunglei district chunga malak dan tu relin nimin khan lunglei circuit house conference hall a an thukhom Zoram Harro ti puala thut khom hi an chairman lunglei additional DC pudoni lalruat sangana kai hruaya an secretary district TB officer pukelal machuanan malak to na le pachop sang te soin thalaitin H dona konga ma anlak na chikhatatan namzale lamanga inti siang na buat sai tur chungchang te asoi lang ani nimin thut khoma khan H dona konga Zoram Harro malakna mitinin zawzo ka anlo hria theinan YouTube le Instagram ba ka social media lama warzo ka tlang aw ni se antia helama mithiam te big enkol tu tur anin ruat ngala central UML M6 te buat sain district chunga UML branch rang te mizo namzai le lamain elna buat sai tur le hemirwala adu apiang ten mani in hriat chianan HIV test an nei theidan turte ruwa man ani bok First Inter 6 Schedule Premier League 2022 a panni na Lai Autonomous District Council LADC football team chuan nimin tlai khan longtlai lutin ro pui taka lo lom anni First Inter 6 Schedule Premier League 2022 chu pathiani zan khan Kokrajar Asama final khelania he tournament huai hot tu le atheng tu Bodolan Territorial Region chuan Lai Autonomous District Council chu sikhatan hein champion no moi anla ani nilai ni tlai khan longtlai East Bial to MLA pu H biak zawan LADC team hi Aizol bung kon venga lai hausa lo muakin lompuina le du sakna ahlan ani chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chuan kumsang ni somni pali a chuan Miswal nu chui tu Pol National Investigation Agency NIA chuan India Ram State zonga office an nei vekangati Union Home and Corporation Minister Amit Shah chuan nimin khan Haryana a Suraj Kun anga ni hi o tur Chintan Sivir nikhatna thuasoya Chintan Sivir chu mitinten internet sualrong bol na te rui hlo thedar le America na firfia ka chen na andole na atana buat sai ani thuasoya tunlaya chuan sual na point zia athak towa Ramrikham a omlova chungte chu state zongzong ten ti dan thumuna andole tanga yani ati Union Home Minister chuan tun ma hel inzar pharthin na Jammu and Kashmir le Marchak state ate po tuna chuan mason na inzar pharmek to zo kani atia kumsang ni sompali atanga tunin kar kumria chung khan himna in ma asona hel thin te chu za som sari paliati tle mani towa security force te thina po za som rukin atla hiama civil mi te po poi khoina po za som kuain atla hiam to ani ati Prime Minister Narendra Modi chuan United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak chu alom pui thu ashil Prime Minister chuan UK Prime Minister Ruat Rishi Sunak chu nimin khana bia United Kingdom Prime Minister din mun achelta chu alom pui thu ashil ti Twitter kalchangina soya rampani te thoduna ti chakle zual tura an thodun tur thu asoya rampani hruai tu te hian free trade agreement chungchanga mor bok thuai an rem ti dun bok ani UK Prime Minister Rishi Sunak chuan Narendra Modi chu achunga athana wangin lom thur hila UK le India chuan thil tam tak anin tromani atia thale kumlo tharle zel tura rampani te kong sang thodun na chu athuk zual zel don ani ati chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui Deputy Chief Minister Puton Luyan khozol khopui chunga chung kotin tan bol hlo troi theile theilo paina tur bol hlo bom asem chuak Mizoram Chamek AIR Director General Dr. Vasuda Gupta in AIR Aizol Station le DDK Aizol tetlo in an na thodean le mamote asoi pui Union Home Minister Amit Shah chuan kumsang ni somni palia chuan India Ram State zonga NIA office a vekang ati Prime Minister Narendra Modi chuan United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak chu alom pui thu arhil
chu ti jong chu chan chin thar kan puan thei chu ani